برز حسن özgüneş parlamenteri beriye HDP جامده gelmeye که حسن دما باش هر جوه راگاندنا نو یا اوچم وازی دست بگم ریا و سروان گوتنین اوچم چیه کو هر تشلی یک نتوه و یک دولت اوجی ترک و ترکیه به تی شروع وکرن جموان Slav Rej gelê merem. Yani rastî ev 100 sal e ev gotinê rijê em dibihîne yani ne tiştekî nû ye. Diyar e hê dewleta Tirk serpirsgirêka mesela Kurd bi giştî her derê hebûna wî statûya wî ji bo qebûlkirina wî û mafê wî dayînê tam amade nînin. Yani ew hewl dide gorî rewşê û gorî derfetan eger derbikeve yani wekî we jî li wê derê dît dibêje gelê Kurd parçekê ji gelê Türk e. Yani ev berê de enkar dikirin digo ji xwe Kurd tune ye Kurd hemû Tirk in niha dibêje parçeyekê ji wan e yek dewlet yek millet lê belê gava pêşketî bi devkî ew jî hêjine ew dikire zimanê Kurdî bêt qebûlkirin û destûra bingehîn de bê misogerkirin yani ev jî gaveke bêguman wê nêrînên xwe ê rijî bêjin ê baş jî ê xirab jî wê bêjin ew çikû em zanin netewperestî û nijadperestiya Tirkiyeyê ya 100 salan hema ji 4 rojan ve an ji mehekê ve 4 mehan ve nayê gotin ji vê re xebat lazim e şovenîzma çiya dînî bi çiya netewî bi li rojelata navîn gelekî xurt e mixabin ev ji bo wê em ê tekoşînê bidîne yani ew ji bo me tiştekî îfade nake. بله کیک حسن لگل روشا لروجابای کردستان پیواجوه چارەسەریە چه لحاتیه حتانها Yani wekî tê gotin peymaneke wekî çarçove yani hûrgiliyên wê zêde nehatine diyarkirin lê çarçovekî hatiye nîşankirin û şer heta radeyekê hatiye sekinandin gotîne divê me hê gere dorpêça li ser bajarên Kurdan serî de Kobanê bê paş de xistin birêz erkdarên Rojavayê dihûn Salih Muslim diyar kir got li herêma Hesekê xwe paş dekişandine herêma Kobanê hinekê maye mirov dikare bêje ew kînatek birina Daişê demekê hêj mejiyê wan de dilê wan de zêde ببوره کیک maye حسن مبستم اول نبو مبستم پیواجوه چارەسەریە کو li Bakur û Tirkiye dimeşe rewşa Rojavayê Kurdistanê çi tesîrek lê kiriye Rastî dewleta Tirk her tim berê xwe daye yani em dizanin paş aqilê wan de ev hebû dixwestin bizanin rojava wê çilê bê gorî wê nêzîkbûna Bakur ji diyar bikine niha ber bi çareseriyekê ve diçe yani ev helwesta gelê Kurd her çar parçan û dinyayê de yani gelê Kurd yeke Kurdistan yeke helwesta xwe diyar kir ev nêzî mehekê gelê Kurd kolanan e û biryardar e û helwesta xwe jî diyar kiriye heta di mayekê wê mafên Rojavaya jî wê her çar parçeyê Kurdistanê biparêzin ji bo wê pêşerojê de çiqa em bêjîn ew pêvajoya Rojava rûne çikû gelê tiştê esasî wê de heye zima gelê Kurd tê qebûlkirin bajarên Kurda tê qebûlkirin em bêjîn artêşa wê tê qebûlkirin saziyên wî û destkeftiyên şoreşê tê qebûlkirin ev girîng e berê Tirka digo bi taqekesî werin tevil bibin bingeh baş hatiye dayîn hûrgiliyan de eger serketin çê bibit û destûra bingehîn de li Rojava bê misogerkirin ev pêvajoya li Bakur ji wê gav bi gav ji îro pê ve
از دبیجم وی هر پیش بکوه چونکو هفدانا گل کرد هر سار پارچان و همو پارتی سیاسی تشتک پیروز بو مثلا هفدانا بریز بارزانیان و بافو طالبان و همی پارتیان باشور و گل می روجلات باکور همیان هفدانا بله که گلک پیروز دا او تاثیر بحثا خاص در ترکیه بکه باش که حسن بحثا شکستنا باوری دنا برا کرد و ترکان دا لترکیه تکرن سروی اساسه او باوری دیسا بکارن چه بکن و پیواجو بخورتی بردوان بکن يعني راست شکستنک چه بویه يعني دولتا ترک بحیله نزدیکی مسئله دبه جبو کو اف شکستنه به درست کرن دبه گاوین شیمبر باویجنه اگر گاوان ناویجنه و هم تشتکی بر بچاو نبینه خگل باکور و گل کردستان باوری شکستنه و بردوام به بله لروجاوای کردستان پشتی رابونا عشیرین عرب گود چارچویا براتیا گلان دا پیوندی لگل وان هبون هیوین کردانش بوه مجاری گلک لاواز بونه لباکور کردستان چاویه او مسئله براتیا گلان راستی یعنی دمام بجیم براتیا گلان نسر حساسی هم بجیم برای خراب او برای انحلال هفدو بکنو هفدو بکجنه براتیا گلان و کویا گلانه براتیا گلان حقوق و باوری و چاند گلان و اراده گلان ناس کرنه دما اف هب براتی هیا دما نبه معنا حیله هیا معنا کشتنه هیا از مناکه که بسیط بیجیم عثمانلیان برای خوا کرین خواهش بود دستلاتی کشتن اوج برای هبون برای حضرت یوسف اواب خواه حضرت یوسف آواتن بجین اوی چاله ده هنگ دی هاتن او رزگار کرن یعنی دما براتیا گلان نسر عدالت و حقوق و هفدو ناس کرن حس کرنه و تواتای خوانینن او عشیرت لسوریه هم دزانن جواک ناسیا وان حسام بو یعنی دما اساد ده حوال اساد بون داعش هات بی حوال داعشی کرد هاتن بی حوال کردان ناو نتوی در جولانی هات قبول کرن اون حوال جولانی ام دزانن گلک برتیل و پرا جهلا دولتا ترک بجوا سرک عشیرا راحتین داین و دست دولتا ترک جته ده بی یعنی او شوونیزم عربا یا ترکا یا فارسان ام جربیانی نینن yani ew projek bû ji bo ku gel bi hevrenav aştiyê de bijîn û netewa demokratîk pek bênin herekî ser rengê xwe lê vê gavê evî darbe xwar em dikarê wê bêjîne lê ama pêşa rojê de dîsa rojhilata navîn de dibe gelên rojhilata navîn ji rast birayê hebûn û hevdû qebûl bikin wek dî çi rê nîne باش ایرو لسروج و آمد خوپیشاندان با روژابای کردستانی برای ودچن چما حتی اینها به مزن بونه که وسا مزن او مشو خوپیشاندان لباکور چه نبونه يعني ولا نظام الواني تشوا اما بيجين سليماني هولير مشين مازن شي بونا دلي ما مياغش كالواني محشري قرابالغ كابو لآمد هناكي كماهيتي دهبو راستي جار كي دوان اما بيجين استا ناوندي مجهاتنا كرن لي دیار حاضری باش نهاتن کرن گل این دی پارچه یعنی باجارن این دی بگرسین مازن گل ما سرلنگانه بلکه هنگ دران ده قلسی هبه که مای هبه هی خورتر لازمه پارتین ما تبل ببن هنا که او تشتی قومی تبلی هاوی اکسری گل ما ده چکر لی نها گل ما باکور انتقارم بجی سرلنگانه یعنی مروف کار رخنه که بیجه هنگ دی خورتر به جبرکو د چارچوه یا پیواجوه چارسریه دا به تایبتی در روشکه وها آلوز دا دم پارتی دکارو بو چه بکه گو نکر یعنی چه ما نکر
ولا تشتی یعنی دم پارتی هما روژا سری ده هیئت خوشاند اما روجاوا بیجین بله روجاوای باشور باش کردستانی النسیبین گلیمه ده هزاران ایریش سر سنور کر وکی دیترگه جوان کرد باکور در بازی سنور بی اوقات دیوار و تیل و نزاچه همی شکاندن چون لهمی دران سرهندان چه بو لی یعنی مروف کار بیجه دمه عالی دیپلماسی ده و عالی یکتیا چکرنا کردان ده سردانا باشور به تایبەت هی قورتترکاریا بکە سیاسیên partiyên em bêjî Kurdistanî hemû yekdengiya we xurtir bikin û navdewletî siyasetê bikin. Bêguman mirov çi bike hê tiştê em bikin wê hebe rêxistina gel zêdetirîn lazim e wekî we gotiye astekê bilindtir Bakurê Kurdistanê dar java ser کۆلانان یعنی وێ بله de belkî hinekê mirov dikare rexne bike lê ez bawerim gav bi gav wê niha pêve jî her bajarek çend bajar mesela her roj çend bajar wê bikevin meşê de wê berdewam bid ev helwesta gelê Kurd ya diaspora ya her çar parçan em jê memnûnin kêmayê hebin jî pêşe rojê wê bilindtir bibe باشه گک حسن هون وکه گک حسن باوریا و هینا به پیواجوی مایه بله باوریا مب گل کرد هیا باوریا مب داخوازیا گل کرد هیا و ما هیا و دوستین من دنیای ده هیا یعنی راستی جی ev gengeşiya rojilata navîn de çê dibîst ev Îranê dibîn beriya du mehan sê mehan mesela hê destwerdan li Îranê çê nebûyî belkî bi wasta we keneke bîst û çar yani televizyona bûst û çar û ya başûrê dî ên me min got wê destwerda li Îranê çê îro sibehê wê li Îranê bidin mesela wê çi gengeşiyek rewşek çawa derkeve divê gelê Kurd xwe ji wê re amade bikin Rojava Hosane başûr mesela niha Amerîka hazirê dike ser heştê şeعبiyê nizanim çi tevlî hevî li Iraqê derxin Tirkiye rewş ew e yani her çar parçê Kurdistanê gelê Kurdistanê esas hem daxwaziya xwe dizane kir yekê gelê Kurd yeke zane lazim e yek helwestî nîşan bide û van gengeşiyan û talîke jî dibîne بله ji bo wê em mesela ne yek parçe de komplîke berê xwe didên meselan kî derê pêdiviyê hebe lazim e gelê Kurd birabe بله ولی گک حسن نها لگوری آلوزین که ایرانی هنن خلک ایرانی به تفهمونه توین خواه کرده و آذری و فارسی و تنش دستبردان ترکیه دترسن یعنی نها روشا ایرانی جبسانه Yani rastî dewleta Tirk belkî bo xwaze destwerdana her derî bike lê her tişt wekî wî nabe ev mesela salana destwerdanê başûr dike li Rojava dike lê ama belkî hinek gava davêje lê mesela em dizanin qamûşlo hevdîtin hatiye kire dibêje ez ê li Efrînê serê kaniyê derbikevim بله yani wekî daxwaziya wan çê nabe mesela dewleta Tirk ew hêz nînin îro gelê Kurd dinyayê de hatiye naskirin gelê Kurd netava xwe jî temam kir mirov dikare vê rehetî bêje eger Kurdê başûr û ê Rojhilat û ê Bakur dilê wan ji her çar parça re ji Kurdistanê re bîbiyek ji bo azadiya xwe tevkuşî bide kes pêşiya wî nesekinî kir tenê tiştê ji me tê xwastin siyaseta Kurd ji vê yekîtiyê nava xwe de nîqaş bikit û destkeftiyên başûr û Rojava biparêze ji gengeşiyên parçê dî jê re بله amade be dîplomasiyekî xurt bike گلک سپاس که حسن لگل ما بوی سپاس بو برز حسن özgünəş parlamenteri beriye HDP la آمده گل ما بوی سپاس کم